Hercegovini nezadovoljan. Ja želim još jednom da podvučem ono što je Platforma za progres željela ovom mirnom protestnom šetnjom. A to jeste da ujedini građane Bosne i Hercegovine, a ne da kažemo da se mi borimo protiv nekoga, nego smo željeli da se čuje glas naroda, bez obzira kako se zovemo, čemu pripadamo, jednostavno da iskažemo svoje nezadovoljstvo na jedan dostojanstven način. S obzirom da smo mi i entuzijasti i da smo odgovorni, želimo na jedan drugačiji način kako se mijenja situacija da pokažemo da ipak postojimo i da su građani tu. Mi smo primili, da kažem, pozive brojne, preko 1000 građana nam je se javilo da će doći na našu mirnu protestnu šetnju. Međutim, evo ovim putem i mi molimo s obzirom na situaciju da ćemo naći neki drugi način također dostojanstven, a mislim da će biti još prilika za ovakvu situaciju, da organizujemo nešto što smo već planirali. Hvala.